So what you say? It's your sorry be until I sorry be a was as we be our passcode. I want to sorry no day. I sorry one code. I want you yeah Ghana. Yes. And baby I sorry be anyone upon was as we free minimum code. Hey, Prophet Opatafour. Yes. O course nobody other bad. Me very me no. Prophet Opatafour. Me can't someone. I'm a boss only be there when you code am. I sorry be anyone. Just say free so. Yeah, so onyame ma obi to me. Set ya so dem so tia so le begu. Okay, yamo bibi akwa baba Kumasi online television. Na otwe na bedru ya hyemubo se na fiada. De e ka soro obia. Prophet Opatafour dem frama eko jam yegu ba bia yehu nyina ye de ne beba amana be chirem. Dani ada o ma de CEO dani boy me si afi we. Wanya award na o ma wiem. CEO wa boy adwuma afi mu pa enemy aminu ya payini dani boy. Aha abusuafo wa ya adom ama ye saka Prophet Opatafour. Oi papa na ba o wura fie ana the work of Mokusi so sono yeah asemo observer that if you san yeba Odifo Opatafour baby antokwade ndi asori e wonam patade ndi sori enti ne afre Odifo Opatafour kwa ye bibremu nimfuai wo sepretataku ne ho bon watuduro brefi akura mpa kuruchireku okataba ku a wokofa abaifo kuro wosesede odu akomia okofuru kasamprebu asania osi nonso yeso boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie Duma kusatia wodi huhumu kumu akotene na hwan na metutu na yampia yi a Odifo Opatafour wada zenith of the heavens ministry no ono na awurade adum ni tumi se omfanyi nyame manti se baye ni obi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika sem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantuo ho nkrata asem aye basa na wo pe huhumu ahode so aye awurade aduma na wie ya ene Odifo Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 and 0206566150. Odifo Opatafour otwadua mponyankrumpo bekoso aye onyame ama naku adifo nso aye nokwafo. Okay, abusuafo mama kwa abadani na wodi yansane no. Abusuafo sane edika mamunyane ntiye no. Ya shamubo kwasi ada no se ne the see ye bia ye benya Prophet Opatafour studio ha samra make say prophet atrase Prophet Opatafour ya mo akwaba hey ahunta hunu no Prophet Opatafour yes sir ohun so afa ya mo akwaba na ko fo kukura makwa ma wuram opia boys yi bi gu ba bi sa hey prophet and some no doso na the sequence ya da ye nya na ka wo ha Kofi fa no ho ya ne fi ha de na ehu na ho nsu de nam wie mu no Prophet Opatafour wonders we there ya say ye nam ye nam na ye nya hu bi mpani nsam da tete no hindu mo na ne ye hu so mo yes magic bi say eno krampo ne ye hu ni say Kofi ye did that she nipa be 5,000 wana Saturday na adwo manya yalesa Prophet Opatafour mi di wachi me ni nuan e di wachi koi wow ye koduru ho de esi ye de wa unim ya frosro ye sanka ja o bunkotojo abompa na ye seke ye be pemfo ni bi aba but from maybe a TC ya e paja egu ba bi no Prophet me ma hu bi abi na anu afiri he Prophet Opatafour wo woni misrew abusuafo nyina wiase nyina etio Prophet na me bisa sese mo tia mfra mo se sasra mo nsam bi na TCO se nyame na na ba yo se uchishi afra ma wakaka de na si soro a opamo ye nyansa na wo yo wonders no na me nshira echi obi bia echa enipa bibribia echi onipa bia ya dem bia otam gram tia bia isu be bode yam hwe enye yi onu se o hwe 20 June na ayade ani abohu dewura che o deden ya na enye se ye koye na fichiri bia so na uti ye na nyame so do because bibia nsi a na nya
normal ke baba ba ye wo ha no ke bia yi so wo do me ye mu bi anti ayese wa wate wani ma abmanya me to me so ayekese de bia me ka kire nipa say it's better say e betie nyame ne than say onipa di na adwene be ka bibi what you say ana emfa no all say bible mu di esisi nyina bi asiu o say we difuo bi so ha o so mo nkoto ba nzeri ye we difuo atrofo o mo yi o mo ni o ma basabasa wo wi asoro sa de we difuo ni anyame asofo papa wa asase su osisi a o mo susu o mo fo muti enko hye tumidie bi ade ase nti se o man no anawiase amane bi kobasa na heden a nyame beje ne ba so ati ase enti na nya se bi aboslim kasem bi anya gina wa de say David now oh show me life wa enu 22nd September na dey masa ewe kura no unse oidina daduanan wodina daduanan mu nsem bebrebe nsem a wasa aka kire me kura e de waka kire me 2022 prophecy Samuel Radiaka kire me ne tena so ka kire me no e chen de waka kire me kura 2022 prophecy a me kasa me ka nya nsem a ne besi ni ye de epe hu ni sem frama na tisi ya amo ye de onyame nam chinhia mu onyame so pia o ma hu se wasan anare no mpeye se de camera be su o ne o ha na betima capture nyame okay obi ntimi capture nyame and several times and yenye time etima meeting nyame me yana me yam bibi say ana nkrofo no thinki humans now you was as you know you were different top the different perception be so oni pantimi meeting nyame no so we wa kwa yie tutu onioma yie dia obetimi appear physical no akasa at least say yana yetena kronketuwa mu kakra no edro na do a ensuwa ni tumidie ni wiedie na o mutimi ba physical bitimi pia ensuwa ni bitimi pie asu ofin otimi pie ba physical asu ota no otimi pie ba physical na sa tumidie we nyina titi nsuwa se o mutimi ba physical ni nipa betina se be didisere asabi so obi hwem no e konfo ana okura wiedie tumi a onimasema mi kese de sofu ike no kore tumidie timi betina physical na eden na de ono boss tumidie no ntimi ma physical ebi akane ne kura no se ye de antoa bo odua ene na mintimu nse antoa waje bribe no e corruption de mintimi nchire ba akane no se ye de antoa bo odua before sa antoa be chewo no odane physical ba nipa flesh be so hwansa yes otimi be sere wade ibu oso otimi be so hwehwe hu se ade ne ye bo hu dua no e no kore se usubanye ana udi for what you say enti sane ma we die ya na nya ade a enwanwa but ya ade wo ho onyame timi sane ti na me ne sane ya ode apra na ma nipa mi na mi se ni wo die ade na wo die wanti anto bi na se me dafo sa wo bu nkotoje da but e ba ya na se ya hu wi biem enti ya mu wo mu bi wo me dafo me dafo na mi su me pacho oh okay what you say because me na me say me kofre me kofre me nyankopon na kakasa me duru okra jim say because na me expecting nyame so obeba in that way and say our forms of form na me expecting so obeba but obeba won anim onyam obeti so we ne ye de hin bi no we ne de obali tumidio o chesa word o chesa no so no ni nyankopon oh enti me na jimi nsama two stand no say me da form na tie you cry him said abrodo ko me da form emunumuni sa me da form to share me share glasses na de no so we na papa na papa it na to say BBS no ba me da form na me patch me tie urade hwe mobo sa kopim say ono ankasa dum tumidie no say I say bob a utimi regulate the brightness so utimi edeme no utimi man full light no man high kopim so ono ankasa edeme no kakra ma ni tumidie no te so ansa na o ma kwan say sorry na me no nkasa eso biemu pa de oni pantimi nyame na yedi na chi no so oni nyame akwan a nya bi ni de nipa ye no dia so for ye nyame wo ho nyame ho nsa no obeka
ochiro se kasem se fagu asase ni kase yinu me ni fira asase ne so kase e kire ho ade ne ho ane akade nyina wie ye sa na ochire me de beba biem se onipa bi odi wachi biara so pamia urade anu asematie dia o metie o sen na Opatafour ba wi as so jan wa catch us me kan kire obia wana me no waka no so ode fofura ama ho na nsema nyame aka kire me de se chen da o prophet Opatafour obi ai ensam sisi o yeah nyame tumi ho enti yale ne sisi a papa ne se den on said yare ne de corona de ya wie no ekọ enti on say 40 o ma o de aduanan enti aduanan 40 days na refie free dipam no obi an kai ale obi a refie ni sa ehu bewu ne sa we no free dipam enti no ubebo ko ba bi na dipa gba apeso o ma forget yare no kra and do tietie mu kwa starting from that 20th to the 40th day no what you say nipa a refue nyina be free nipa trim but say yare no be free wi asem o nipa mu say oh he said there DJ up to sa 22nd September na me bo date no yo enye is say this o ye great seer enye we nya prophetism because date ni dia ato na bibi so asi na dia me nwan akra no say nya Ghana ha o me sit Kofi mu Monday no say Sunday ya be ye dede no Saudi Arabia eno kra de figure no so say Ghana de ekukok ayimu ataki mu kra de obia figure ya lesa no ship ana na me is a prophet Opatafour o de Ghana de no kra onyi ni ento eno ntwene o de bia no oni power perceptions bi o say nipa dan ya obia na ebenyo oje enti ebi ye chi difo enti yanto Ghana hwe Saudi Arabia sia hwe nipa nya ayasa go and check it on the 21st yeah hwe ni nyina I'm health minister krampo no I'm health minister no or a surprise what you say ento nyame wa ya wie onyame onya onka na people thought say nka month no be so na nka 20th bibia nsia na nka ne ye dia so pa me but oboa usum nyame otias masa mimi nya ko nya ya je di because we bo wi so usum nyame ot o mo wi aso so be hye wi aso ya bi o hye wi bibia ehu na ye de me ka no mi nya nkopon no o kaso wo be ye se ya anu anu kaso o hira ye nya o mas wo hira tie de me ka no nya me kaso wo bo wi aso o be bo no kaso o hira ye nya asamba ye ka weni o de kuya sa ya nkwa na o ka Opatafour oh enti ade a na people thought in museum asofo bebere hihase na eje bibia nsi abo we jiso odwane but you see anya honam sam na me yo nya honam sam na ka jo sam Opatafour mi ni agro o ya gudifo na o pa agro a tranchen no ntimi ne me nante abra wo nye serious adoma chedie bi onipa bi so wo bu asase so abia mi onyame amam bi mi kura adoma chedie no mi kura ni nyina akura ni nyina nso ano ti bibia ni wo onipa bi si wo ya mi ntimi na the gift no ya de mawe o se ye so ano say ya gift bi anyame de be ma wa fa ho nso ano ama obi ana je se wo ye bosheba so ye be se o nti ase kire mu jemre we de bono to fa so wo ye so for men sem no do so wo ye so fo a ye nioma tu ida say wo ye wo apam ana say wo ye bosheba apam ne na ye nso ano no apam no na nyame eka ne ntam kese say wo de said you be see bia no pa ye de o wi ase still o sepel hokro ya da no masa no ne na David din se hunu no o se me no wo apam ena o ya bosheba on say Abraham no ya bosheba no ni apam kopim so okohia Yesu oh okay ada Melchizedek de apam firi suru si woni nyame ntam no ya boshe boshe no so ne wo mu a utimi ya ade ma shi nyame ese boshe no na udi furu na yemba no dabi boshe ne obi ti asase so woni boshe kura na se nyo obia na wo boshe dabi nyo obia na wo boshe boshe na ye de nsoro manana dabi boshe no na urade timi frel se wo ma frel ma mo adoma chede na urade aka to se wo tira me nanse na wo ye kronkron a me so me ye wo sei wa ye wo den wa show bo oh okay to say urade say Israel bo okay se so mu da so tira me nanse na o ma ntia o ma kwan a me hira o man Israel ye bo na no kra nye ize se onu nyame be show bo
Ti asase si no bia na bo na no bia na nyame ahye ne bo. Oh, okay. What you say? Any omo buro bo hye so. Ono okura pam. Oh, okay. Na so ni nyame wa pam. O pa ye denti na Israel ni nyame wa pam. Ti say Israel baby ete hono ma wo ye ne den onyira. O pa ye den, o pa ma Israel ni ba. Enye de yise buro so esei wo ye ne den. Onyira nyame ba be fana de ntina Yesu oba ne ko Yesu okopo oje oso wuro humobo asema mama mo me ba ma Israel nyanna da no o mayira na chese wo mo ni nyame wa pam no o mayira no ntina Yesu ti wo. I see. What you say? Nti so ni nyame wa pam ansa na pam no ade bi o nyame de be ma obi as ete se o papa ma o asase na wa nanase wa ntu nsam so ananase asase na etimi gi o. So nim sade penance for that. Upa de sanity. Ndi se wo si nyame ama wa adoma chede a. Adoma chede na nyame de ama wo. O ma wo eno nso ano. Na je so ama ho safoa. What you say? Ndi sa adom na emfiri wo mu nkoda. Abeyo bona fide property. Oh, okay. Eno ne ye kire wa adoma chede na chiwade. Because your mouth gift no your children that you are there, which means who operate through boss by your covenant. Covenant no so nyame betre wade a first a honma e ye woni ntamu apam. Onyankopo ni no wakobi. Oni no wakob apam no. Satem na no wakura boshe for catch no wa say. On kan asem. Na onya apam adaka no mani nipa metenum. No ye wi a obehira no e boshe. The time wa odi nsu yiri se wiase wi no wakosu kire no no se no wa me no wakwa apam ene dei me no wakwa apam na me come ntam se me rin se wiase with ensuo da ti se ne be ya bo un se asema me kan ma disney ade ntino me di rainbow ye nyankonton e be tu wiase na ye nso ano nti no wa na me nya nyankonton wo wiem ne covenant no oni nyame apam no Rumbo na ya twese yes no apan so na nyame dey say yes they be ya pam. Oh, okay. Sa na Nyankopon frɛ Abraham o frɛ Abraham wie ya Abraham edi ni bosha so okohia Melchizedek ma Melchizedek so fo panyin ehira nwi otua title na urade hu se Abraham tirim ye no osesa no so memo apam na wa pam no de me no de be ya pam ni ye satam na ada Abraham you can say Abraham no you can say be mo ntwa ne be ma no kotiboto te urade ka chance Abraham before so wo me no be kwa pam this e twa be ma. Oh, okay. Na me fa obema na no nya pam covenant ensiwo satam no wish me ka che na shima nya I think says somewhere 9 10 11 or something like that. So 13 years was be say me refi the actual age. No ka che say twa Ishmael so bema na nya pam na free nei ekoi me no wakwa pam sa no free Moses was so ne kwa pam nti wo na wonim apam so ne nyame wa pam aye wade wade gina apam ne ma e dey Kristo ni ntwa ba ma woni na bi na Kristo ni a wo ntwa ba ma de what be that. Oh sa na wo ni nyame udi Abraham achi wo Abraham na so ye ntwa ba ma na kwotibota wo ni usum nyame da wase abusu avo na bi ma betro ade wo kwotibota bi jawa sama ba come some the doors na betre wo kwotibota usum nyame usum nyame ya fa kwotibota usum na wo de kwotibota kusum nyame za ya to as prophet Opatafour ya betre ma usani die umwa ese ehye ubo ha utuma nti eya pam nti sa pam nipa ne be ye den o mfiri nyame yase tini akwa se no nyame ni we wa pam a ye careful ye nyame be sel o yo de enye na o mpa report to nyame wo do sako kana no matter what obo na akra wo ba ko di bo ani se den kra se ye obantu di na chi otwitwa age no sa nete ti me kura pam apam no e ya hodo nso wo wa pam no ejane ho de enko an nso ansa ne wo oba ne so de ye wo onkonkro so de ansa na ye wo apam a eye gina ye siwiase ye didi fa Israel busia ko du mienu ni nyina mu te me nya apam keto ne kura me te me katra se me ye wo sei a enye mistake ne me ye wo
Prophet, yamwa kwa anumsio. I was for prophet Opatafour. And the attendant born wonders and off in West Sunny. If you be punished, was see. Then, paying for her. Dodwana, then some swab fear hana. Me assure Sandy into me in Nano. Now they can be a bit to me. Prophet Opatafour Monday, your call baby. Okay, your call office be. Okay. Na me could do ya no na. So panyi bi amne ni kohyia ho. Okay. O ya de obo waba so kama. Si wa branch so for no young person but in some work kan mu odu obo waba so pa. Okay. Na no ma bi ni a obisa no. O si ya me bisa si ya no. Omso mo asole afiri omumu. Okay. Because onhu asole so mfa so. Asole na ye tete na obi a ma asole ni ma asole ni ma asole ni. Die na nyame nya free so. Fa so obe na nyame nya free asole so. Dear benefit in Sokrana a boy on Tiasia because no fee say a solid yame and to know be I one quasol question crowd that but one who say lock down by a TTV, your bomb by a meeting. And to giddy a solid prayer who quas all the mugididine for so ben pan and yaminia free so prophet of Opatafour be say 1 year baby sow or the brome hanams will now with my me ba then I messed the ni kwama yet me bisa sa akwasi we panyi powers of panyi prophet Opatafour adawoma jemre na fie wudom asomfaso ben na nyame enya free asole ho ami nhyira obi bia ade a wosi onipa bia di nka hu ni se enipa nte asore nipa nte asore na ho na nte asore nyame na nte asore that's what the funny person and the correct they say otumfo de asam soma na akoka wo na okan mo hene na kae sanity onipa bi anti asore eye nyame na ti asore if you was for din kura no ntimi ma was for din when the prophet Opatafour and the oka some debate baba o asole din o de kasa na me no de nya na ye ma obi ntimi ma was for din se ma asore no e freni sei ya solid dia gu ya sinyina nyame na di free so wa sorry no ya sorry e free nyame dia asori ni din no se nya e wo nyame pem sati asori ya asori ni din mu ona de bema eti se wati asori na wo pese o register so o register on say your mountain number and you say Ghana mra good sa na nyame so de ne tie you see asori na ya teteye no asori na asofo bi a wate asori bia efiri osoro agya nyankopon kronkron ni nsam bia no obedie di se na asori ni din no enye ono na to ye nyame na na man din se fra asori ni sei na ye wo fiscal benefit ni wo spiritual benefit now in the likes of fiscal benefit now you share in society a how we na moral values yen churches ya we also contribute to the economy. The churches have schools in our locality. They have built several schools. A built schools you free. I eco home school. What you say? And no me person eco home match. And here fiscal. Now, spiritual benefits. And you free as Solomon say. One. Say asori bi si asase wesu esi onyankopon tumi mu edi na gina ye mu a sai asori ni din no eda onyankopon su bi ewo ni mu adi swati ase ye hwa de bi a ohiri bi oti asante asase su bia no ni ti wo hefa menhia ye ko bantima ye mfa ho nye example ana ye ko you can say Barakasia. Or hidden now at one. Na kunya na ote so no. E kire asante subi. So what dey me patro na? Amamre asante amamre no bia. Asante amamre ne boa. E kire asante amamre subi. What you say? Sa na tie. Nti ye na ya tetetete nsore no. Ye yo nyankopon mu ahimie mu asofo no omo de da no. Omo yo onyankopon ahimie mu abrempon a asori din na ekura no na ye wakonya din o. Enu nkonya din eti sa konya na wote so ho no e kire wusu wodi nam owura nyankopon mu ana owura Kristo mu esu edi kire wiase
So what you say? It's ya sorry be until I sorry be a was as we be an. Our passcode. I want I saw no day. I saw it one code. I want you Yeah, Ghana. Yes. And baby, I saw it be anyone but was as we were free minimum code. Hey, Prophet Opatafour. Yes. Of course, nobody other battle. Me very me no. Prophet Opatafour. Me can't say more. I'm a boss only be there when you code am. I saw it be anyone. Ah, this is free so. Yeah, so onyame ma obi to me. Set ya so dem so tia so le begu. Oh, say na kakra. Nyame tre o tia eri nyina da. Now, say eri begina na se mfiri nyame de a. Ade sa wo de wo tu asore no. Wo de akwese Lucifer se. Ah, why you to me die. Na no kra no Lucifer will give you licenses. Ansa no wa de asore na to. Nyane de odin sababo. Yes. Asole na ayete no. What tia asore no? So tia. Ya botre. Wo tia asore no. Why na ma tia asore no? Say yesum nyame. Yesum nyame. Say nyame na ma wo sofo. Ati asore na wo tia asore na eri nyina da. Enu na gu a na afa wo copy registration afri Lucifer ho. Registration is say ubekọ obi okura tumi di anan kabretie bi ho. No akọ copy tumi so de be ya asore. Enu na wo pa obeji wa boade bi. Sana asole na ji. Ansana obi obetima do apemfo 4, apemfo 5. Sa 5 ni your serial code o. Just say the omu free nyame ni a ejeje onyin omu code. Obi o free nyame just asore no bo. Minim everything. Say ensroma o de make na say. Asore biara. Oh, you fan say. O de ma me tire ade me ba. Asore biara won cabinet o. Ti say oman biara omamu biara won cabinet no. Sa na ukosoro ho a. Onyankopon won cabinet ministers a asore bi afiri wonu biara no. Minister ba ko na hweso. Yes. Etu ka Bible na o say shro fakoma pegamo asafunu mu bofo no. Bofo na oda ho no e osofo no. Ina sa bofo na ono tisoro no ode krata ande bai. Oni na sa asafo no hye ne nase. On the hweso. On the hweso. Enti sa minister na ono wosoro na asori bi e wasase siwa bia won angel. Asoli bia wa angel ba ko hweso. Asori ne ya ne dia. Bia si on the ko. On na be taki asori no headquarters. De ko headquarters bibia. Ade se wa asori no. Nyame nim elim. Onimu dia wo a me tell the archives of eternity. Minim asori bi se wosoro ho. Prophet enti asoli a ni nyina agusoro ni nyina sanso na sanso ni nyina so onsu ase ya wosoro no ni nyina sa asori bi efiri nyame bi abi sinsu ase eno so enu na give enu na wata no tap through one sore na this e how anti de nyame aye no no akotwe ko onso aye hu ko onso monitor sa na sa de o ye bi o monitor Lucifer monitor nyame so monitor Ejeti because so for ahwias what you say nti o mo monitor wa na ehu no so penetrate omo dey fight o near dey fight o nti asori bia na e wo ho battle eno e ho principalities a omo be counter ti asori bia wa sasisi wa bia no say o catch na me a sa asori ni din na yato na ni sofo ni su ye pe say sofo ni su eni asori ni nya pa onyina no onyame mu Prophet Opatafour the assemble dani ma me kwame mo bidia na asa ya ma me kwanti mitimi me ya boss me bo me wo asori be na me Prophet ma misa ya hwe pastor evangelist Akwasi Awuah na aso ni din cry the pillar of Zion eno pillar of Zion evangelist Akwasi Awuah wajina mu ache o on there me a mebra pa mi senior pastor ba ko no timitimi bonidi ba bi opa bi on fra me meba say Kofi mi na me bonidi evangelist Akwasi Awuah pillar of Zion na so na wosoro ni code way na poro no na o me ba bi sa bebre ba on na me body ya fa me a metimi agina mu won say o koye na asamba me asam pa ba bia me a fra me ne dani e metimi akọ na ni kura so ama me kwai we dia beto dwa wie who ne say say ono pillar of Zion eno free asunu yes our code wo ho ni code here code 3334
Prophet Opatafour. This is na which them yet. Yes. And you 3, 3, 3, 4. And no stress no. Good. 3, 3, 4 no stress. Good. Otutuna na momu e wa trisagion onim. Trisagion ni. Any the Trinity. Na meja oba no nkronkron. Oba. Any nkronkron. 3, 3, 4. 4 no e ya asase ya no mframa nan. What you say? Now, sir, pillar of Zion. Say, Uko Busa evangelist Akwasi Awuah, with all due respect, no. Ubon so be catch no say. Kwaye Nyankopon fast word dey aso ni di man no nie. But anyone who pem no dey tia so because I know the church up there. Minim na so no osoro. Okwa wo ho. Minim na so no e osoro say dey sitie. What you say? Otutuna na mo amudi na mo dina sa Trinity ni mu. Now, sa pillar of Zion, onipa bi o wa asase so bi a prince o be call Zion. Zion is a city for God. And ono ne se wo ye pillar. It is wo ye pillar there. Na Zion nyina so eno no. Anything as how call Zion a, baby abumu friend Zion sa be pon so na. E ka say Zion, I say it is a top hill. And you be pa you Nyankopon na be pa and you be pokronkron de man. Anything what the buff wa your friend na roach. One of the hokra sa sorry no so. Zion. Yes. Onu na your my friend say the lion of the tribe of Judah do the mujatan. Onu na said ye say na said ye o ye say say eduru mre bi ajatan be gina be pon so. No abon kontre. No wa tie mu abubo mu ade akyere ne ma. Eje Zion mama Zion mama na omo yira no. Obi yira wa dwamamom ensanu mu kronu mu edidi atam konkonsam papa mu eni etranton ense hwemo jagu sa obi atutu na ma oyira but oye Zion baba ana oye dudamu sorry oye Zion baba ma ti se onu ne wiase nyina so what you say eti se ekoba se jata ne hu se omo yira sa na obegina be police wa bu bomu atietie mkopem se edi onyankopon hu ato so to adi hu to so wi a o kra aboto no a wagina tum awie no ansa na jata na kana no atum no akohyem nti wo mu a won kasa sa na tie ndina ya na ono oye sa nti so hwe wiase se de wiase sei wiase si ko na ne jata na sen jata no so no kwa achi no de na be gina Zion be pon so nti obeki kamu saa na dia own revelation si ba o prophet Opatafour jata ne beki kam ti saa for na twato no wa ya asase no frama na nti wo bom saa ne tetrema no ejiji gu wiase also 4 pillars of the earth na didi gu wiase ti ba bi obi wo bia no o sa boja tani so ohye sa na ono tie we do abema pia kakra o na ye fa mia mi senior man mia me see you what is my it will shall say upon Mount Zion there shall be deliverance and o say Zion hono oje ebe firi aba adentia e de na ye oje onyame asem okay what you say upon Mount Zion there shall be what deliverance no oje ebe firi aba enti bibia ti be free evangelist na na so fanyin ni wo emma enye nyame asem ena want to be so nka nyame asem te se de meme ye no ono obobu bom because we data ne de no that's on no star no bofo no na ema na ye no na sa ni to me de no na konya wote so na ya hwa me see you me ntwawa no me see you the former Metro FM CEO is here Ezra House of Ezra Odifo Kofi Amponsah ono Ezra no no so ye dey mam code me bom a asamba me ametumi aginem am passam adeni na mama kwanya da wo se bi hu se ba bia me didi fa no asamba ametumi adi Ezra no so all the church code ho Ezra ono so no asori na o te ye no nya ne de ena nya ono ani tumi no de te ye o nya me na ma ni din no mo pa sa so fo na mo kanyina no mo pa mo fa camera
na monko your interview. Kofi ba yes adwuma na free chira ko. They will tell you them pesa wo chirem na Kofi kwa ye ba me de atoto ho awe. Ye kase Ezra ase kire moa. Help. Ye kase Ezra ase kire se moa. What you say? Now, say Ezra no ya sorry fear. Onyankopon ma ye sisi ho. Se onipa bi pemwa se na ware eka bia ya bu obi ade ni bibi obi agapade akodi baabi a na odi suni areho ko Ezra okwa na adifo na egu ho no eni asofo mpanfo no mo de mpaibo asrama na ade na ye deprive omo off from it no man repossessing it back. Oh, nti obi ho kire na nioma nkoyi a okwa Ezra. Yes. Emuya dia obekwa Ezra. Ho kire wa okwa Ezra. E kada so a okwa Ezra. Se yare na etete wo na Satan hawa. Uba bag so a mekwa Ezra. Hona mwa firiba. Eno so wo soro ho. Enu se nti ne wo angels. Utie mu o me na de muaye den. Eba. Efiriba. Enti se what the say edi ni asore no de ama odifo no na ode ti asase suwa de a no odifo na adwuma obeye no eye nipa no obeboa wo saa o sankrofo yale o tuka o tu afis o yese nyoma sa adwuma obeye no. Yes. Swati ase Opatafour Ezra no adwuma edie no omo bibia sai na emu atechi manyinara ni nyina sa de o ma ni nyina ubeko ho wudi sun eni yaw atete kwadana ena ade beko Ezra house of Ezra ho e dia koda ho e wo sun ni atete mu na ade asere onyankopon anim enti onsa wo hwe we no jatana onsa ni nsam na mi kire mu no onsa eda onyankopon su bi so de be pa kire no wo hwe the asori first word be say pillar of Zion ya onsa e kire onyankopon su ni ya ni bibia no etole bi oso onyankopon bubom sa prana ni suni de no wonya no pepe what you say now share Ezra no so a fa me nko prophet or me prophet be do so minimum power ogia ya no so de no how ni amane ne kwada sumburuta na how any amane ne ho house of Ezra na se kire se emwa Prophet Opatafour. Now you have me senior bishop. You have a gentle ministry. Only a papa one. Emmanuel Awuah, Dr. Awuah. Gentle ministry. And also gentle ministry. I was raw. I salute to me as a gentle ministry. Prophet Opatafour. Fenu wie mame. You can't say gentle. Onyankopon is a gentleman. Yes. Or a gentle. Or denya. It told be as I know you, or then ni bibia it comes out with perversion, decency. What you say? Ni nyansa ni bibia no, enam bim die, eni enmunyam hyem eneba. So what you say? Enti sana tie de a ono so no nyankopon su be no obedenedi. Obedenedi dia ye ade a kire wiase sai. Onyankopon honhom wadwo. Ono no nya sa no tiu. I've asked God, I'm going to say no city. No, this we are to pa. Mine, doc, Papa, no, a very fit and this was pa. Man, to so young couple catch them say, no, you sue because you meet them say, no, you sue actually a different from one catch and say, or you sue sad dewy. I didn't hear if you saw no yaman or a gentle or denya or joe or Brennan was on Casabasa, who say on Yankupon etifodium. Otifim otikwadanda mu ni saa nyoma no ontenam nti se odi saa esu na maude a ndi ene saa esu no ebedadi afa wo sofo nim entu be hunu no man dadi ojo oye very gentle very intelligent bibi oye calm man best for no man best TV oye oye ni bibi a hwe din that is enti na yetimi din sam hunu so nyankopon nya hwe because of the gentility. Oh, okay. The gentleness of God.
We could din conconsanso na kwesi ara pepa na no na bet yesu aye no asabia no atokoreso no aba na nyame tesoro no ayese no hwe no. Why? Because of the gentleness of God. Tu ya di ohwe ha papa no hwe na ohwe udin. We ya di ohwe udin. Akasi wo hu esu wo hu atra. Ba onkasa di obebie na no so obie na no e wo nyansa ne nimdie mu a okasa wo tim se yes penyina kasa nyansa part of form atim se we nyansa out of form sanete ti sa sori no se wuti no onyame din mu nyame na didi ni ma wo dia wusu e be kira sori no. Prophet Opatafour, what do man for the one? Now, Zenit, no software, Zenit, no Zenit, of Heaven's ministry. I know called better that's with free. Me, who may be out there. And I am Miss okay, video, Zenit, and such as say. I'm going to read any Bible. I saw you when quite a minute to Zenit of Heaven's ministry. I saw you when quite a minute to any Bible. Nimno of man for the no. Oh, Nimno of us, the Shabab, yet Zenit is where. You see, Yakasa Zenita is an English word. But as yet, you said the highest Zenit as it's the highest. Yakasa Zenit of heaven, sir. And yet the highest of heaven. Heaven, your ranks, baby. In the hill for some, I make kind of matter Zenit. The Zenit is the highest. A hona saw down kesi ye bigu na sa saw down esi won a hona onyankopon di yensam ne nioma a wabo poso odi bebre wiase de oposo ye wiase ne bebre oposo odi wiase kro ne nyina ho ne wo yes a hon de yanko ne bete de sanya ho bi anko because a hona onyankopon hintasam ye dey ewo enti ntina mimi code ne 777 no a highest level of consciousness. Tina on some no tell be a move because we go you free that for them na me tag to a and do study me na aye highest say ye nim the some kana me ya me can utim say we dey deep Bible nchire to me say we dey mu ye dey you say bibia ye high everything about me is about zenith insem mu do ntimi ya miracle ntimi gina ho wo ba twi miracle no wa because how possible ti bi dia dance ana ayo obi ti bi kana dance ye bi wo hwe ni din wo ye din aha identity if said miracle na eba from the zenith of heavens and the higher level of consciousness it is all about ma samasi agisa wa adwini we no eye adwuma emu do. Prophet Opatafour zenith no it is zenith no as it no tell say zenith of heavens ministry and the highest of heavens near it was a sudden su any bibia dance e wo mamu what you say no yeah and bibia ye hwa de sa hwe Obedia 117 am hwa de o sa Amponsah anyway Pillar of Zion. Evangelist Akwasi Awuah no. Ne dia no Bible no. Kofi ahwa ye ne yewie Kofi. Obadia 117. Etiba ko yi mudu so. O say. Na Zion people so de. Mfrimufo betena ho na betena. Na aye konkronbia. Aye de ya. Konkronbia. Ntimi ntra Pillar of Zion mo adwa ntimi mokro no ntimi ntra onye konkonsafo. Ele kan Akwasi Awuah mo nko ho. Yes. He said, Jatani who says, I never cost will be son of Quanchi. Jatani be son of Quanchi did not be serve him. No abu bomwa copim say. Jatana kuma beton. I said, no, Jana man, what on? On Kasaya, you won't on. What you say? To us, what say? Na Jacob fie besania for one japade. Jacob fie besa for one japade diso. Kai brofono. Brofono say. 17. What you say? But upon Mount Zion. Shall be deliverance. There shall be what? Deliverance. And there shall be holiness. There shall be what? Holiness. And the house of Jacob. Yes. It is a ultra for back when I saw Akwasi Awuah kroma onu awie. Me wa.
no credit. And yes, I need switch here. And the obabu boom. Drama some crowd yeah. One who need when he said they were. Who quite yet back when I saw because you were chill. Supreme Court to crack up your own tea. Baby, a friend no. Because any sooner. Oh, okay. I say upon Mount Zion there shall be deliverance. And then the money penny what you will not sem. And there shall be holiness. Na juma no. Obodauru. Tiemwa jatani na yenesa o yenesa no ajan. Kwani sunu no. Oh, okay. Amos 1 verse 2 bonito. Do obi ni ho a otimi de ne person in some atia sorry. Amos etibako. Amos 1 verse 2 aha. Yi mu a emienu. Aha. Na ose. No say. Awurade free Zion bubom. Awurade free say. Zion ebugom. Oya de ya. O free Zion bubom. Kwase wa ya oya de. Obubom. And the credit where we me. Yeah, House of Ezra. Brother Kofi was right. So for mix ya. Eja Kofi as with you. On the okabla Kofi ara ope. So. Yeah, nature sembia okabla Kofi. Ezra chapter 7 verse 10. You ready for Zion obubom? Kofi ya Ezra etinso. Verse 10 aha. Yimudu. What say? Pacho say. Na Ezra siesie na kuma se obehwehwe Awurade. Ezra siesie na kuma nti o how be na obi so a. O siesie na kuma ko we nyame. O siesie no ho no okọ me ko Ezra. Ko we nyame anim adom to aso ha. Ohwe Awurade emra. Ko we Awurade mra. No ayedai. Wadi so. Na wa kyerɛkyerɛ ahyɛdeɛ ani atemudeɛ wɔ Israel. Wa kyerɛkyerɛ ahyɛdeɛ ani atemudeɛ wɔ Israel ntu kɔ Kofi Amponsah ho a emra ho. Wa kyerɛ onyame asɛm. Owi ade a wo hwehwɛ no no nyina kompaibom ne akɔnkyere mu. Say if there is a need for fasting a ono waye. Owi a obɔ mpa ne nyame agyo na akɔ omuwa no. Usiesie ho. Tu betima kɔtena Israel na so anya ɔde de ana wakoma ndimu. Bisi wɔ se Ezra siesie ne de ya. Siesie na kuma. Na kuma. So obehwehwe Awurade mra. So obehwehwe Awurade mra. Na wadi so. No ayedai. Wadi so. Good. I see. Call Ezra 2:68. Bibia o Bible. To us Ezra 2:68 what say? Me ba cho say. Na ajanum atitire no. Ajanum atitiri wa ha. Enumu binom eba Awurade fie a ewo Yerusalem no. Good. Awurade fie Ezra ho. Ajanum binom titiri. Omo ba Jerusalem Ezra aha. Wo bechiche Nyankopon fie no eho ayamyi ade. Yes. Bechiche Nyam fie ho ayamyi ade. Se won fa ma no insi ne sebia. Yes. What you say? Nti ye chiche sa ayamyi ade nsa Nyankopon enipa ne mpanyimfo ne bi no. Wone o makọ ho no mo bre kwada na tete yale anguase sa ne okoduru Ezra. Panyini ne oda ho no ode age no. Yeah, gentle. Gentle, no. Kai James chapter 3 verse 17. James 3:17. James 3:17. Boni tell mommy. 17. Kai brofo mommy. Kai brofo. Brofo say. What's it saying? But the wisdom that is from above. The wisdom that is from above is first pure. It's firstly pure. That is why oko also uko gentle ko boy dwaman din o ha na da obeda gate na chi so sa no no omo de oko na wo tia oba kura 3 minutes no masa wo kom nsam nyam I see how dia wo di wani kura ha oba nim miensa masa wo ye musufo Kofi anko gentle pay to say onyankopon nim die ni nyansa na kura papa no eye pure de di kan na hote ha brofo say then peaceable asunye nko papa no pa yene de won dia asunfu no upa dina tembo na so o mi hu ni bisada mi hu so dina public kasa ye de be twa ba won ni bisa to us gentle and what gentle chaso nko nana mo na deliciously bi o asia ya no I know say gentle na akaba akono.
Higher Quaho, Prophet. Sir, Higher Quaho, down. Okay. So, what do you have to be there? Mr. Someone make a good walk. Miss Row. Young had the Senate, no. Young had the Senate. Oh, Miss Inity. Young because it was hard. Yes, about young has a woman, Senate, and cranny a pay. Revelation chapter 11. Verse 19. The highest. Highest. I'm a yummy. And then rather the man for highest wish you assassin more moon su. Said your mahintasin city and be 70 Dubako. It's a mood dunkron. Awesome. Now, what he mean, Yanko Pasor Dino or Soro. Oh, you know, Yanko Pasor down there was from Musuruna. Now, oh, who knew now Pamadakano. Oh, who know Yanko Papa Madaka. Now, sorry, dining. I saw dining. Na anyinam anyinam ene aprana ene asase woso ene asukotwe aguo yes kese asoda ne bia no kra de to no ntina o ka me ba ntina okoka egu me pale so ade ayine boy egu fom no nti se o ka me ba ti se o kaziniti ni ade ba o so no aprana na amo na sa kasa o papa unya so nwie da sa na ye de te me magina ye simu o so no the zenith of heavens. Tina said the highest. To be Nyamia Semu, I maybe Nyamia Samna me kako highest, the higher day. A dog. Peter kako the hodo. I see. Namina me Prophet Opatafour. Aprana. Beginning now, yes, I'm a crab, a car, prana. Now I'm for me media for you. Is there a multimedia for every month? A prana, now. Sababy a friend or no. Nipa bi obam hu bia me the aprana ne jene kwan. Me di do anim do achi ma piracy so. To obi kan wa ne course so. Ntina obi ho no odi machi a utimi hia obi unya ne hwe na nipa ne taa just on pawanim kura no they do anim no. They do anim no ma say o me kan na o de abeha no. To man na o di wachi papa mu no. Dia why yo mo no kan na me wo be bon nsem. E na aprana nso ni sunu no. On say aprana no wo su say ese ade. Ade ase. Disa wo kan obi o yaziniti ni a o de acha okra na ya ho kire. Awuzaba ohutimi chiri wa ma ohuru say obubu me o come from yes I said we be coming o come ya what to say onioma sinke be sinke o de aya brabo de enim kura na o ka enim kura na o ka be katum so because akwa na o kume because of aprana no say aprana no fa wiase ya bibia dumo say bibia aprana de na so de na timi hia aprana and you come here me nkasa o but aprana na sunsum no ya aprana no me ahonhom 7 no mudi machi no o mo abe discipline onkum onyo the office obekun obesel the on sell so no odo to amane hunum ohutimi kire wa ma onioma nyina asem ma hunu say yes why yo de obeyo why yo eno na otimi tira no opeja oni hwesoro a ni suo mama Prophet Opatafour na hwe yehwa de Revelation 15 verse 5 to 6 Kofi plachire ntimi wo ho ntimi mi kura weapons asofo mpanfo ebo mu di nyina wo say everything it goes with their attitude edi 70 dunum edi dunum yimunum ase say na yenum akiri no mehwe na wahini adanse ntomadan de ya ntomadan asodan ye de entomadan no chasia foforo repeat na yenum akiri no we mu nyina akiri no mehwe odifo don se hwe mehwe na wahini adanse ntomadan no asodan no wo soro nti ho na zenit no wo ensia na abofo baason a wokurakura ohaw musuo enson good nufri asoredan mu pie ente ho na hintasam ndinam yams metime a chiro de besi wiase I said the highest of heaven the zenit and the do wiase so metime a chiro de beba china de beka beba bia metime a chiro nya tro nya odina ya me yaso odi okwa duro su ko hin na normal dudu say highest now small boys and the doma say me no menya better no dia na touch oh say onyame no de open wo you obi aso no assignment wo de hwe soft panyini evangelist Akwasi Awuah ahu na dwuma wo ye okura onyankopon ne de bubom jejeje oye miracle o osayare oye bibibia otimi send frafo ni bibia bi o
But I don't know the purpose. It won't mean focusing on based on miracles. The purpose is say akra na irano omubo for more momra papa ne ho. If you say or the lion of the tribe of Judah. What you say? We prophet Kofi Amponsah. Ontimi nya de meme ye no. Na me sumi timi nya de o ye no. Why? Because onu no de ansia so on fa oje. Enam unamu manipa. So on sayale. The sayare. This how we expecting so onu no break code into the Bible na. No. Ontimi. No no nya ne de. O de ansa ayale sa no. Be ba miracle wonders ne ko. Pa na wa kurasi. Ne ko baby. Ne be je omo a. Onu no dwuma odi no. Wo hwe zenit papa yi ani so danya. Oda wo. Yes. Because okrosro de kradan so ne safo anti do opebi otimi ya. Ansa okoso je mu cha. Ana di police cha. Omo higher rank no modwo. Oh penfon de omo ha adwuno. Na omo ma the enrate no share we no. Yeah. Pack here. Where's your lances? Better to abra bossa. Sanity we no for the denya. Yeah. Bishop Dr. Emmanuel no. We dia che. Obi okura so ade kura dan so safo ade ompre ko bibia no nyina ekuta o bibia no awo ya o hu bi ade ase sa na hwe mezinete no so a wo hwe ne ma free dan mu ba anye hu nche no mu nsam na me ka de kire nipa ti me nyini pa me mbu nipa tan se we de boyefo we obekọ nsam gem o se maka bi da nka me mo nipa hu nyame akwa o ko da no aba Prophet Opatafour mo we dey what to code na mamia mo opiafo na dey ka ho Prophet Opatafour adawo ma bumfu obota pa ne say wasasi so bese mi hu say botai ben pa na de basasi so o mission pa no purpose anything me can say bia betemas o mission no purpose abasasi many suade hu because no ma wa ba yen last week Saturday no me hu adwiri me bia na obi fi say agro ne yedi but enya agro me hu adwiri me wo mission pa ne purpose au bass as so prophet jemre me wadawo ma nipa diadawo yesi amanfo tawachi bisadani ho no cause emba fie a kakra bi kro pon ma me no maso we kura mintimi anti asem enya me won wasa cause untimi mfa wiase nyina di wachi sesi but tabe pa wo mission ene de ene purpose until our asasi so prophet Opatafour yo you see me ni suade hunu ne say ade wo so onipa bia de tu ni trim ne say onipa bia enyame ba nipa bia enyame ba no bia no benyo oje enye obia ne nyi oje de wanyi oje ne ye ono ane pe oh okay na se nyame de omo bia pochi ho na ti asase si won ma se won de okoto bible a o se won de ye nton ma no akopon abeje bible na free ni se ne ma on kan bible no bibi sa abada da bi mi bu gidie se onipa bia bible so onipa bi o ti asase si be onyame ba enti ye nyina ye pehwe ye mpapa akiri kwande a ene ye hwehwe onyankopon ewo no korem mani so de hunu ni se onipa bia be hunu han no koremu no obi enfa bibi nada o se we na ye sei abrade no so nyeden enti sa mission no so ba sira nyame ba nyina han no se so ni nyame de a ni no ni nyame no ye hwe no kure se before sa bible kura be catch you say yanko wo woni nchen ni yanko sua ni tie na nyame nim die wonim but what you say wasi mo wani ntisa de ya awo so ye wanya Lucifer nti nyame be catch you say mo wani na ho se Satan na Lucifer no na nyame nim die Satan betimi aye do we ya Satan de emra David ni kotokra ni bi no atoto ti meni swedi unu se onipa bi odi Opatafour achi e wo zenit bia no obehunu nyame na ohunu so a ohunu woni krem hwede nyam ye kan say hwede Satan Jesus according to Matthew chapter 4 o se sa woni nyankopon ba na tan wo buo die ya pa no abra so komdo ye so ya ma utumi I'll bet me a danny pan. Can no one knows how done the actually? No more danny so when this say 10 months, that's what commanding a man. To us, men yet. I didn't tell yes one. Say yes, and yes, to nim no crown, nim hina.
Koye ya na wan. Sanete. Enti say ye o hwehwe nyame dia mani so adi hu say onipa bibiri a wasn't it. Obebu no kore no. Enti na me obi di machi no ode akoma pa di machi utimi na da ne da. So Opatafour mfiri nyame ne dia na wa ye kire so mfiri nyame. Chemi ehu na ye hwe ni suban so oye obi mfiri nyame esu aduma. If obi timi meka emedi adanso e wo Messiah no enche ya Messiah na kwan abrodi tumidie ni wiedie na tiwo if say Lucifer on kire Messiah atira kwan da efiri Bible mu ba nyina odi akonkonsam dwane ahantansam na Lucifer die what you say ana me buta enti a mediti asase we su no me ka Yesu Kristo adi yensem buta ya ode wasase su no onsem ta ka se yese ya mienu ento pa gidu pa manyi me yo dansefo yo dansefo o asase we su medwuma me die me yo dansini ade bi akoso wo asase su bi tura na ka ho e wo ho ade bi akoso pa gidu pa manyi dia e wo kasa cup of tea woni be ba woni ma wie na me ko me ya dansefo medwuma me nya no ene say me nya nyame ho dansefo nka be kasa wo Jehovah witness anya ba akufo ni bia ne omo de no atewase what you say me ye dansefo a ade bi ekoso wo wiase bia no me di ho dance ye de akire nyam say no kre efri say Yesu bai mu kun John the Baptist mo ma ne ko Daniel ma ne ko we nyina ma ne ko omo nyina ko no ma ko kansa mpa mfa asasefo ye ho omko om si ni panye sa na tie de ne Opatafour ko dia dance ye na me hwe mi onyame dance difo wa asase we so a madwuma ne say me ka Yesu Kristo adi yensem ina de nsam para adi tudwa no yes madwuma no Prophet Opatafour bibia no ametimi aye bi enti tumi bia so asafata say minya na mitimi de ye adwuma no nyame wa man bi ayaresa de be ya miracle say ye hye nkom obi onim bi nso ye ka obi ohu ade ame menya azanda minya bi su da e fere me kra me kwa de okonfo me so kroche eboso de me pesa me ye bia wo nyame dim na hye nyame ani mo nyam bia metimi aye if say nyame ama tumi apro atete dakata so e tumi atimi hyema ne ba o ma nyankwa ho kire wo nyame ama bibi wo kire me tumi style bia de wo kire me Prophet Opatafour me dwumadie no no me dwumadie power asase we so no atewase what you say etimani so de hwe Ephesians chapter 5 verse 14 ami kire ni pa bibi Kofi boku ya Kofi wadaoma abro esi abrotrefo onse abro no ma ne ye omoda sin Kofi boku no kra ba nya no na mitie Kofi ya wie about Ephesians chapter 5 verse number 14 was it 14 if I just say enti no say wa wada nyane na so do frɛ awufo mu na Kristo no be hyerɛn ama wo eni ye mission no wa wada mani so adi kunu se wa wada sɔre obi wa wada won turum oni so obi ti asɔle ba bi ɛda so gu nsa so obi yes obi kwa asɔle da so gu nsa obi kwa asɔle da so bodua obi kwa asɔle da so ye wentu sa nkrofo nyina o mada obi kwa asɔle da so twadwan o obi kwa asɔle da so ye dai kum na ntwie sa nkrofo nyina o mada wo Yesu Kristo ba de no ma hu gye sa o mu nyane eti mi mission no mani so ade hunu se sa nkrofo we nyina o ba mu ya hwa de 1 Thessalonians verse 5 verse chapter 5 verse 5 first mi mission no so nipa obi a o mada nipa bebira da ni ye deceive wo mo da wo mo a emfa nyame akwan kra uhwe di asofo e bi ya o de hwe na no sa real Jesus expose ye di bai enya mama su Jesus ewia su enya mama di akire na ho ase da ba no ewia su Jesus sheni pa Fred dase e bo abaso o deceive ni pa buduta sheni pa di akire hwa asofo mo di sa tumi we atia me yaku asofo adi akire se di o mbedi kura din ebi abo asesa na nyansam na yaka Thessalonians verse edin kan ti ayenum yimunum pacho say munyina mo ye hanma munyina josem ka cho minnim se obi aye nyame ba eni ade chiyemma mu ya de chiyemma ye nya anadwo ana esum dia ye nya anadwo ana esum dia nya bonsam dia
But when some na wi ya de yakotena ho. Timani so de so obi abehun truth. No de na apeso obi. No me ni bibia. And so na me purpose nti ade me buy no. The Revelation chapter 11. I mean kind code kitwe. What be Revelation 11? 11. Beba trying. Edi 70 du bako. Chichemu miensa no. 3 to 6 or say. Yi mu miensa kopimisia. O say. Na mema madansefo baanu efrefra. Madansefo baanu. Efrefra ayituma. Efrefra ayituma. Abeka adiyisem. Abeka de ya. Adiyisem. Ntina fi sa wo yesofo ba wiase de mi ka wonti bida. Afa ni nyankopɔ makwan. Sɛmo a mote asase mu wo ho kwan sɛ muti onyankopɔ adi yensɛm. Ɛna apem ahanu 1,000 years. Aye bebu aha na eposisi ya ko Jesus me breaking it down. We see ade o ka break ye mo nwu obiem. Wo ka no break ni preko ne ye ko. Asema se. See how code no ya na ye wura fi na kam. Nti see aka no break ni ye ko so. Ni yi mu aye nan. TVS mo se nyankopon adansefo baanu. Enan ne se. Yeinum ene ngudua mienu. We ye ngudua mienu a. Ene akane adua mienu a. Esi Ejina asase wura anim no. Nyame anim. Kimi gina nyame anim nti na me am se. Mami musa papa ne mransa. On kasa ya mintimi me kan kiro se adwetu atwi no. Obejima di bi. Aha to anum. Na so obi pese oha won a. Obi pese oha me a. Oja firi won anum ebe mene won. Anum eja na firi manum ya no mensam. E toss na asel. Ebe mene wa tamfo. Ebe mene wo. Enkan nkonya so mehu secret mo. And 2 minutes de nyame am is he that so be me mani agene ma hira. Ah na obesi obeha me na masel. And 2 options. Prophet Opatafour. Yes. Udi enhira ne nyamo. Na sa wo ma mani gia na me hira wo ha me am so me hawo. Asembeni. Nti me kura dansefo ni musuo. Me ka adi yensam. Adi yensam na me ka no. Obi oye no kwafo bi anim se makwaso 20 years 10 years. Asema Opatafour aka me nti bi. No kore trudu. Ni omo fra bebere kwa. Gise obi on pe no kore ana wo town. Ne trudu some ne dia na o pense ne protractor ya ayi compass enye Opatafour a ye kofa compass wo bible mu wen wada o ma ne de o ye bruta ye judi oh nti eye di yensam a ye di betu wiase manyame ama hunu the right way as how to worship him. How many time na ya sanis duru wa pa me firi hoko obi anuru minim sa na de ye nuru na ya da bia ya de bai na de na asuma mi ana ye me fam costume we kura amra de ya ntina ya na me ye nuru you know they say ni pa be di wachi wa kire asam na ama akuku da painful o ma bobra na wiase afa na nyina adom di wachi ti wi ya say me kwa na say wo ye aha dre prophet na me nko they are bisa kura na say doma akuku di wachi say me kwa me odifo na wa bitere machi ene tumi no poni bi ma me ene ma bere ya so me ku me kura ezi amuna me di mani ma jia pone kakraba me na me mobo ntimi me kwa ati ati bi suwe ni be bu Kofi bu no na msa o so de ya no kwa wo be mobo kai president bi na akwa bi di na chi ya president ni wi se ya ntene nka bi e bi na aba so ya mi enti pone ahini ne kakraba me ma anya mobo ensuru baba da Opatafour ye bisa ye me kura na mde anim asana me ne me dan ni Kofi sana brochirefo odi wachi nyina sesi ya na me ko na yesi ya hwana odi kikrawa ye mu bi ya ba mobo sesi ya pa he na ade ye ko prophet Opatafour ye di wachi wiase afa na nyina he pa na ye de ye ko hofi ana se wo ya ko toa agu antoa pupunu ni mu ana se me ehu well me ejidie se osofo bi aso do bi e ko heaven nti wo de ye ko he na me de nim so onipa bi odi machi bia na odi zeneti achi na onim so odi machi akwa wie ni nka hu se me mfa ne nko ba bi osofo bi aso do obi ko osofo bi so do mo ko heaven eye me de me do ko New Jerusalem, the city of David. Eno ye he no good eno se wo nkokoro ni mu me ko he ah he na me ko oh plot what thing
the me and me how there the card over come here Kofi ewuru all how there be prophet of Opatafour me that was just by the way. You see, you could New Jerusalem and I don't wanna say yambo David kro hono osoro agya Nyankopon the interior sekonko hono tie. And we are different from Abraham Kukumu. Abraham Kukumu is a transit place. Oh, okay. That's a Bosch assassin. Bosch assassin, the New Jerusalem. David Kro, the Kro, a Hona Jana say Yambo. When I'm Abraham so say Yambo. When I'm Odifo Isaiah. When I'm Odifo Daniel so. San when I'm Ora Yesu so. I say Yambo. See, do bet me a on the cream. No one see I'm fan chain. Me, my son was said. You bet you me ding Fufron, Sardina, Mundimuno, Jesus Christ. What you say? When you met us for one back, I will you only pabano. Mundimuno. See a friend, sir. No more Mundimun the day back when I come on original one. I know the money. Just when you pay your bed me, or I yes, sweaty. Aquaria be a me me deal for now when you want to be good maso. Now, obey snap mahinium. Now, what's not David Kronim? A crona is feeling be anyone near you chrono. If say on Yanko Panda or D4 Yohani or D4 John, so I'm peer the money who Jerusalem, New Jerusalem, Crown say a fish through Sanifo. Crowway, a honor maybe the Shama Chili for your you can't heavy now, heaven constellations in your account. Baby, you are the one in a way heaven to hear for now, so for so doko. It's a heaven and your baby found heaven. Who hear you my heaven? Shamayim say have Marco, Tubot, me a whole night, Aria, Leroy, a whole night heaven. The heaven our old master so doko. So for him, I was what doko. I promise you heaven, you who say heaven. You wouldn't say heaven, baby, I'm on some phone going to go. Heaven, huh? I want some to quite heaven. Sanity, someone now with you what as issue, and so principalities no more than you or more. Loloria, when you know I'm on some phone to go. And rise 5 feet beyond the moon, a reality when you're heaven. A housewoman some for to me go to hear funny at the oko. By media, me do call the city of David. A honey, I'm a better, a honey, better. City of David, and one any. Dine to say, and I know Dina New Jerusalem. New Jerusalem. Sana Tronakaya. Prophet Opatafour. Firewood near her. And my babu near her, so can was never do cause me some found up. I said, no, Yahotos, now my mom say Babu no crack Canada. Eh, Dio? Ah, and you're the prophet. You're bro. Yeah, Passa. Oh, by ya, me, whom be about whom be about. The New Jerusalem, no, be a Revelation chapter 3, verse 12. Chapter 3. Verse 12. Je ne dis bien, I'm just saying now they have to tell you. Who's a was and Biaya now the training actually. And now they have to tell you and sue from Prophet Opatafour. Maybe I be some. Do me only say. Revelation 3 verse 12 was saying. Or say, dear Odin Kunimno. Well, Bedin Kunimono. May any fadum. Obey your fadum. Me Yankopon sorry die. Oh, Yankopa saw Danim. Now, Odin Fred Dibio. Urim Fred Dibio. Now, my train me din Yankopon D one so. No, let you Yankopon D was so. Name me Yankopon Kro a Jerusalem Fofro. Yankopon Kro ne Jerusalem Fofro. Ah, a free sroba from. A free sroba from. No. Free me Yankopon chain. A free Yankopon chain. Enemy din Fofro. Enemy din Fofro na munimo. Yeah. I had the what you say. Honor me my chidi for better and Timothy Mumba come heavy honor. Because any baby I'm call heavy honor. New Jerusalem, Holland. Oh, baby, I'm brought to board there. I'm from me. Huh? I'm from me. I'm from me. Ah, Prophet Opatafour, what do we have? Revelation chapter 21, verse 2. But you say, Kro, Krono. Jerusalem Fofro. Jerusalem Fofro. Say a free through Nyanko chain. A sunny. Na wasiesie no say ayefro wasiesie no say ayefro ah wahihye no amaniku good yesiesie ho de amaye ho ana ye betena
Hona de zenit fo nyina. Hona obi odi machi bia no. Di akoma pa di akire. Odi akoma pa bia no. Unu obi ehwa moda. Ahwadwuma na me yo. Prophet ye kronkron. Kroni ye kronkron. Hona so dan kese New Jerusalem. Hona so dan kese na ye zenit no wo no. Enya ho nsam na me ye. Ahwadwuma na me kire mi kire na akwan. Ti wo sofo so wo de wo kɔ heaven abusan se heaven akwan no wo kire wo no. Simple. Prophet Opatafour. Kofi boku. And then me say me pe heaven akwan na dey wo dwiri heaven ho akwan. That's a prophet. Won say one a wo twenye. Me die obi nyi wuni a me timi de me say simbo say the work prove beyond reasonable doubt to say obi be ka say wo mfiri nyame. Me a minim efie ha de tini ya tu ya ho asi wo say ye nkoyira. Prophet ya no nam nipa mo difo ya na eto da bia mo wa te kakra nya se bia no bone so but e bia na ya betia mo na so ni yenim ade no so ye gina obi e pa ojiu. Prophet dia na wo mpe me afa ameyo no wa be kense ye ana be kukunye na wo tibu ya msa da bi me pesa mi hu uza nipa de ya se bosoma wa no betra no wa da chiro na chiwade timi ehu usu ne dia wo mpe ne opa amekunye yetio adio ele amomo to ye ya ni pede abede ro he oh say onipa bia hunu se tell me Danny has me my head that me you tete no ada me yi Danny no fidie ni be yi no krom ha obi abete o tete na bra bodo do eti o prophet well onipa bia wo de opene de ompe no correct oso obi ahunu se mitina tibia bi ana tibia bi a ehodu na me de bibia onyankopon chiri bia na michi mempe yo nkrofo bi wasase wesu e from menafo e from say menafo mena yes ni mu odu san nkrofo nyame omo ye nyame atamfo ntimi san nipa no o kasa group no bia ntimi ne menante omo ne hwan mo no menafo ho omo ne hwan mo menafo no omo ne hwan mo omo ye group bi a o se twikase we wo gene ho mena papa menafo ye group bi omo asase yo so omo ye nyankopon chiwadefo omo ye nyame atamfo nyame mpa omo anim ahwe ntimi san nkrofo no sa wo ye part of them a ntimi ne menante o gene ho mena de na se ne ho te no nya ne ho ne te no na boroso so wo yama ne boroso nti ye hwa de ade onyankopon dwan wo asase weso asa esuni bi wo mu a eye enioma mako 9 ese nine yes sa me na afo no ye nkrofo a owie nyame atamfo ntinam so me nyame atamfo ntino me de da omo so yes sa nkrofo no ye da me ntimi ne me nante wo be santem come here type bi a obi oni mbia nsam ye very disciplined me justice me minimum trodi sign ya 70 years I over 1 billion kwa de meka na meka what you say eti woni o ma bia e wasase we so onyankopon so akiri so say nkono heda uye bia no ano yi mayen so de beto ama me de be ma na ba ku bia be ye bia so no me 7 account yo Opatafour de no me wo ya ni ade ne ba ku mistake ba ku a no me say o so okuta kantankrechi odi twa asembeni yeti sani o ma na ne de so wontimi ne me nante na wo sai su ne de wontimi ne nyame so nante da esu ni bi ne say yeti o obeso esu no bi ne say because as a fie bi ya tai program no to me ehu su no ne ye unfiri yeah Proverbs chapter 6 yeah Proverbs chapter 6 verse 16 9 eguru me chimachiro ni nyina Kofi ya me 17 Proverbs chapter 6 verse 16 dunsia ne say o say ade nsia yi na Awurade tane ade nsia ne nyame tane nti obi o san su ni bi woni mu bia nyame tan nyame tan wa me na me medo dabi ntie first one say ani na de etoso ade nso no na ye ne krachiwa ne krachiwa de etoso 7 ne de krachiwa de di kan ani etranton
Bi omuade. Omuade. Obi ohonuma unim say. This is a man of dignity. This man is a man with a higher profile in the society. For whatever reason, we need to acquire such people with much respect. Now the name of form. You want to be named Nante. Ebi so o kan okro. Ye won no kre. Ebi o ha ye. Ebi o akọ kan okro so omuade. Oboa. Obi o hwe me bia o ye very intelligent bia nim say there's a vast difference between no kre Any omuade. Enye obi omuade o, eni etranton. Eni etranton ni obi omuade o. Obi omuade class prefect eni etranton. Yes, a broso. A bro obi omuade so. Oh, just on phobia nya we. Just onu no we ye payin o, why not me come out there. Beyond enim ya for. Do any be for. We do your president, we your why. We are there on more money throw money to. You guess we need tranton. You are limit o. Obi omuade de ja trimu da kakra bi na yi ba we do we ye onu obi omuade class prefect ya ti wase anu na twi kasa bi ankasa wo muade na ni nsa de ati wase anu nyame so ochiri wo se wo ya wo ankasa wo ochiri o wo se dey wo ne tamfo we send pa de nyame tamfo onpo anim kura afa anu wo muade nso nyame de case bi ato wo so Opatafour ne no me obi wa hu say utimi hia nipa bi utimi say we die wa ye ferefo o so respect woni say fom so woni pa obi abetimi afom but obi fom no opa o chawa na oye bibia and take sa ni lilies ni for granted na nyede anyina so enke enso pano ye see we di obi a ye titi we president anado afom no no ahu no abe address say o wafom mfa ncheme na nipa bi titi wo Jesu bi ni sunsumu hohomo ni bi eni ensade anka obi nipa say ye won krofo bi wasase so a se obo mu di a in fact upeja omu ebra o ha de wa bobi edin so o dimpa ba where the o star bi say wo ye hwan oduani be fo enu nyame tamfo no wo ye nyame tamfo wo bobra kransi uyie Kofi oku yan hwe chawo ko ware oba wo nani nsade a obre wa brabom kombedu wa che madam for sofu bi na kan o say masa wo hwe me a wani nsade a komede o sem nyame time nipa kura mpe wase wo ti obi a nani nsade a de bi odi wani me for open asem dabi me kura me mpo tana me tie di nyame mpe wase me na mpe wase sango for so yem preaching no ansasra Rabi say be a unim se o tretrena. O tretrena wa wo bi na ni nso ade o partner tene da. Hey prophet Opatafour. Obi na ni nso ade onso obi na ni nso ade. O tretrena na akọ kana so obefa wo tabo. Bi eduru ba bia no anya nu. Dabi da wo boa. Nti na me ka cho say ma hwef obi o mu ade ho. Obi o mu ade de bia o level kaka. But obi nani tre nani nton or your class prefect o. Mato ase Robert Yankoso. What you say? They tosu mi. They tosu tu. Atro techre ma ntimi ne me nante da. Kanokore. O kanokore. Wo di atema wonim kwa no aka to obi so. Ade wonim perfect say nya nokore. Ba person find any ways and means. The same nipa na branya nokore. No wa come was my de no mo ma dwini mu ha no ma fa. Ami chiri sa nipa no. Wasi wa town, yes wo chiri wasi we wa me town. Kofi Yanko. Jino so obi okika nkrofo ho nsam no dua bompa no so da Bible na kan. Yes. Won kan okre. Tuaso. Nyensa. Eni nsa a ehwie model. Se hwie di maje di bem. Timi wo ya sofo no adi adura me no won sere da. Nini twaka. Masa me no won sere. Wo disi a mebu. Ko di aduro wo di aduro da kra da masa me no won sere. No nya metofo minto ba bi kra ntia me no ni kaka. Ba bia betena me ntena ho. Kokum obi ahwe obi odipem. Hwe obi bede obi de hwe o hwe moja to agu. Be na me no wasere nyame se meta no. Kofi Yanko. Enan. Akoma a adwene musu adwene. Akoma adwene musu adwene. Nipa wo bobre wo se won krofo bi wo ne nam. Ye wadamfo bi wo ne nam. Woni wo sere but na akoma mu boni wo.
no serekwa fo ni bi ono sire o but o power ni trim say we made adan ko be ba asem no obewu say so no ni mitrim de mafa sankofo ntimi ni ma sa mechew ntina mo study a obu apa boss obi ni mi ye free o mo officer de ni ma tweme ho sa de ni bi ba akoma mu bira oyi na free ma yiwadi me we de ni me ho a me yiwadi wo ho a me nu nante biem bi bie no abe no asaso so abe me fe wo sa akoma na kura na dwiri mu so adwene timi say me fa obi adamfo ana me ni odi agoro a me ye transparent in everything and it chiro me ma hunu sese na eko me ni uni azan bi aye me ni uni ensem bi aka okokoam na me ni ba bi a me ko gina ko sel say o sefo Kofi what say we what say me nya bi da ti sa woni me nam na wakoma no adwene musu adwene a masa wontimi nim nante me metwe ho enye by force gingina da me no nante enum enan a ye here etumrika ko enan a ye here nipa sabe yese wiase yesuma banyansafo ne nsuma de anamotenten obi wo ha o ka sam tira na won nwini nkwantiri na gigigi no dimirika no akose o sankofo ni nyina adwene no esu a ti eni wo mo nante we yesa wo ni o ma beka achi nine what you see obetu mirika akose osisi a ne nine untimi ne me nante say na bow say ya konte Opatafour na etwa bon why there yeso masa wa yeso wa rige bi kura wa bebrema ase ho no ase nim no kure wo oni hwe no sell a wonte asige ye owo na aso dem de otonum obo no wonte amahu asum ohu da obeka so asu atoto ho amana ye dededede ohu Opatafour abeka say and kres wo boa ukata say bring evidence nsemuna wadie de ontimi nka bring evidence ontimi mfama ami tan sa otano nyeso ochiri no otano no so no me sa tay oh no me 7 Kofi ya ensia adansikrumufo a ohu atrosem adansikrumufo ohu atrosem asem obi no obi anya asem no achade di adansie tie nipa no so woni mu hwe no akabi no amane kasa ye de so woni mu hwe we dansikrumufo sa nipa nyameta this answer ma Bruce di obi on called New Jerusalem na New Jerusalem dansikrumu be na nkene ko wo Yesu ho o ko ba de New Jerusalem ya wi so no Kofi tuaso enso de twato no o se sei ene de o hye anuanom ntam takra sankofo no de wo ya tiwade yesi ana sankofo na wonu obi nya asema no heda betie wa no na owi ano akọ wesu akotie no so ano na wa beka we de ache 7 no ene de wo ya tiwade sa nipa no kura de o mi mfa wo mama asemu nyame kura anu de obro nyame tamfofo so yes wa dani Lucifer no Lucifer sa no eni ti na o seta kra wojem wudi akura sa nipa betima ma woni nipa na yaka obetima ma ne na ko bia no yida nya asem no obeche wontamu a no obetie wa ukunu de we nipa boni ni o ma wo sa asem we ba ama kamini se sa no te woni se okunu se o ye obekun no ahuru ubo no atie wo so wasem na wo so wakọ bra o yire pa se de na misi bu ni pa asem we hu pa nti wo se wo ya odo bokọ anto akobo du anya ize se wa ye anoma kokodo yes o free ha no wasi ha sankofo no ntina mpanyini se tikatire ho ya dey ebokuru asete woni baba ho so se bi ti wa so dem a no ogu asore no yes oba be kan we ya kire so no ati wadi no asako onim se no a me ko papa se owu se wonya papa ogu asore ogu asore no wa ke kansam otie wa no abeka kire we no sankofo ya no ma haja ko metu fa over the bar ko nya papa nyame se sankrofo na ye dey sankrofo no no se onu ye machiwade o na to so 7 one day ye chiwade kese pa se bi ti wo mantamu a due e bi ti wa asole adue abusuam sa nipa ne te ho adue e bi wo adwuma ma due nyambe hwe ye wo ye chiwade ma nyame ana ye nko Proverbs chapter 30 na me trawade hwenu me anyankopon de to sankrofo we 7 yo kika e omo no me na me kire wo Prophet Opatafour Proverbs chapter 30 verse 8
verse number 10 kan ho edu o say inni akwa hu nsekuro kan obi won nsam enkyire ni wura na wa mawudua na wani fo wo kan obi hu asam na obodua asekyere ni say so wo kan obi hu asam na ode na kuma ote na ye ne ya eye no me be da so be bre ba bi no be sere woje anyame be gi atum na no ye duabo aya no me cha je same as duabo de ne say wa frɛ Satan adiaba was me na no muni ni obodua ba bia de be ko nyame ani bia obedi fo nyame nka bi malda ena ni pa so sugu nyame so me we ma de ya me ya na minim se menye man kasa na me di yawa aye kesa be to so ba bia ni wa de be di bem bisa men ka men fomo to se e hweye enko kika nkofo won nsam no amodua na be di fo Kofi yawe ko 13 no say dumiensa nipa bi wo ho a won anitra won ton o nipa bi nkrofo bi wo krai mu o mani tra o mon ton sebiribi sade ya sebiribi no o mu hwe an maka to say o mu ade class prefect no o mani tra o mon ton na wa mema won ani so atete o ma mani so atete so ye dwan kasa hantan we oni kapren so hwa ni kasa efiri na numba utimi se we beda pa na nyame abo Kofi yetie beye den o kasa umi pa cho wuti we bia adwuma na obi a woni kasa akora nya de ba adwuma no ma befa no abi to ase nkrofo bi wo kura yi mu bo ho biem 30 nipa bi wo a won anitra won nipa bi wo kura yi mu a o mani tra o mon ton sebiribi no wa mema won ani so atete o mo mi mo mani so atete so o me adwa Who said one see the only be bad no kasa so tuma wa trade what yes that's one sponsor Nanado campaign yeah semo Kofi yanko jump ko 17 na hwesa nkrofo we nyina omola o se sen ani a ye na agya hi ani eyi na agya ahi na ebu ena nimtia ha eti animtia no asubonte ho anene betutu tio Sankofo no esubonte ho ne betutu na akɔre ema bedi akɔde esubedi ebekese o ebekese adentia omombu omo na nimtia na omo yi omo agya hin wonu nkrofo onipa bi a wo se abrabom oso ekronche na wo de nanim ye fom bi ansa nipa no oya wo na na wagya wo boss oya wo na na wagya enipa bi oso kroche wa fi se sabi bi ofum kura na ebu ha no onim no ama na alert se bi papa wo yem sei na sei na sa wotimi de mrasa on sa na okasati asa nipa na o se wo asubonten se de atwa so o se asubonten ho anene betutu na akɔre ma bedi ase ne sei wo ba bram wo bi na so wonni bi da obi na baba bedie nti sa kasa no eye tu ida so be wum patu wo nti na obi a na ni nsade bia bo 33 34 no opta da ho wo ko na be hia bre wa wanya 67 years 70 years o hia was miura no bonu mu ase 40 something years ono kase o trust on kwa won onim chel to be yesu bonti wan ne wo ba bre wa adwumam wo ba bra pe nanso obi na bedi bi oba bi ti awale ase omu ade a oba bre wa ni kunu ho nya sika ayi sa my from say slay queen and the bre no ase ya disca na ma o simple way say curse ya da obi a wani nsu ade ho me ejidie se obi a na nsu ade bia no se wo bie wa adwuma abefa nso obetena adwuma to ase wo ba bre wo wale wo ba na nsu ade a bi hia be kwa da kamera mi ko me mfam sika ma oyiri mu ade wo ye adwuma a be ba no bia wa ye deal wa ye business be ba mo anya wo share no ma se won be che agya wo nya bi efi se wo ba bra man krofo adi is a curse wo se nyame no me no hwa general untimi nkwati una untimi nwane ana omo esu ana omban che sanfo ani hwe mantam nya za na mote obi a young boy no na ni nsade odu obi anim ye fom kasa didi atam obu a osi nyame afre wo kasa wo preach wo didi mpanfo atam ye hwade o nya gift ne ba so asanka onye obi a o na obi tini ba bi ntu afom a wo di nim di kasa ni nyansa kasa na de tret na be didi nkrofo nyina tietie omu nyina na so ayeda so a onipa na beboa o
so what you say nti obi an ni nso ade ani sa ne ma no do mu abakwa koma to be bre but unya bi ni e na wabu hu be no subonten wan ne betutu ba ko de be ba be fa kodi ko de ne obi an ani ate na ni da ho onim nyansa obohu na okunu akofa empena because umu no ofa empena na ko de ya wakofa ni otole ode me pa acho no na all your investment oh yes ko de ni so onim nyansa ne na de wagimi ko de ni nyansa anti ode me pa acho sa sika wo seke de ba oyene no na de amade slay queen Prophet Opatafour. Abusafo. Na me not say. Nti nipa bi asansu we woni mu no me ontimi me nante. Me hu me nti chiwade no. Me chiwu de di opa bi aye. Me beto so da fom a. Me pejaw. Do opa bi ba asansu we de wo bi a me ontimi me nante. Prophet Opatafour. Me die no. Abusafo Prophet Opatafour na yenya no studio ha. Okọ born wonders ba no. Afeni ya welcome no ha wachechire no mamu bebre prophet yamna na yeme dia na odi twato me chi oni pa bibiri bi o hweme ya me woda so ti ase ade ba ko osu hu no me chi asofo mpanfo nyina prophet Kofi Amponsah believe so hoye na mi sha o chi bishop me papa asalute you me chi asofo mpanfo nyina ade ba ko osu oni pa hu ni say we are not against anybody yeah kire okwan a wo be fa so wanya asumrie I mean, I do my Friday for a video to hey. I'm going baby out. Now what you said there? Hey, yeah. The need here. See, Zenit. Connect subscribers, Zenit. Cause Zenit, Coco subscriber, Zenit. Moi, mon sac, moi, you need now. Mon fam 020 65 66 150. Moi, mon sac, moi, there 3 TV so Vodafone. That's so. Vodafone number 020 plus 233 2065 66 150. No. Hona for no asem fa say ope code I mean sure the other be ya dance be see am me be ya de bi tie ni na 90 days ade ni pa bi odi machi bia me be bia dance ye pono na to prophet Opatafour me no me na metimi kwaje nsafo amma me bi osoro a dance ye pono no mo nipa woni a dance ye di a dance ye nti from on the 7th of July Nima bi adanse pronato. Nipa bi a alpa adanse wo nyame mu no. We nya sikasem we nya hwe. Mini nyame akasa. Ye bi atum 7th. Ebe take 93 days. Ansa le mu asa akato. Bia o nipa business bia e business kadien. Bia o pe bia no. On the 7th of July meba be kire wade bi pe bi. Nima kire wade a wo be ye. Ewe nya kokwa mu asem me tell say the spirit of the Lord wonders in our bonus no bobi wa ha me tell say the spirit of the Lord has no barrier bio akoma mu kwa na sabeka ti dia me bo wonders then omo be tabi wonders in was akoka bi I said, "You see, Ghana, no, see where the magic, magic. Ghana, there magic. And to be a deal, Opatafour to be a tieni. Elia can be when Yahumaso or say, this is a Kassan son in Suaya day. Ato, I don't just one man also. Maybe bow wonders when Yami to me on the 7th, Jamie. Next week, Friday, Betterman, come about better what be a pet fakuo. Pesadi and the tofato. Na ma chire de ye ba be through the 93 days no a dance ye bebe wias no tibi da. Ye be bo video mba no video aba me aba. The sa dance nyina onya wa dance na no wa ye video da. E de aba. Na dani Shenin so me say be dey. Ya Kofi record bibia nsuro. Me be ye dey ya. Wonders. Wonders. The idea of who and who be it is a qua solid soon ya who be that. Me nya de asofu bia ye bi da me mpe. Prophet Opatafour. Me nya de asofu bia dey. Aye bi da. You see that. Dia wuti a what me di ah. To Opatafour enipa na osunsu na mbeye. Madwuma no say me more wonders. Ti on the 7th July ya na e shase. Adekode ne me ba be. O si na o twe say no baba be kire.
There will be ampento. Be ampento. Okay. Prophet Opatafour. Ultimacy. To wonder signs and miracle. Empire. Na obeye. The besi Abisa for Prophet Opatafour. Nyame shiro bibia. Mobile money gusu betimi ayamado ya ewo aho. Nyame shiro. Prophet Opatafour na mote ne nka no. Said the medical mama nya no ntie no. Isi ade fie da bia da ni a promise ye. Se babio shamre bia mo be na pie e de na ba. Enti afidie ne de kuma se online ma wo se bi bodede kan se bebre. Eya o kone number bi no bi kwatete wo ko ha ma akoma ya le bia. Wa wo jejireje me ba ma me hwe. Tie ni yo. Sebe na nkwe sa azan we ntino me kira wo. Tie ni yo. Me tie o prophet. Me Opatafour me say me be ye open miracle. Prophet Opatafour. Open miracle. Would you tell our brother? Nam some day. Tell Bibi Ghana. Ghana to be precise. Say fibroid nedo yamua. Don't worry. Say, Yaria Baya. Would you mean mobile yadi? Who are very as when you that money how? Oya sana na sabe many. Na okay. Andrew Adan say be send it tomorrow. Hey. I know you next week. Me person me makasa me kasa me boss. Asi be we as me nya sika da. Na se si an wo bie no shop and to ma. Ye o chesa wo surprise. Asi me kwa China me ko ewie we. Lockdown in na ma ye di. Mo amunim yan kan bebre na. Tie open miracle, signs, wonders. Maybe jagum my head aje ho abofo me ho adwuma. Nya hihya ho fo. Masa me de o ye si anu na ebia ya o ye sofo a we nya anu nkyere se gigina omra so dem. Trafie na frɛ fafo, e frɛ bowl. And I know lady baako. Mzo hwe me. Nya me ye miracle bi man, I be pem na wa ba na no ntimi nkasa. Be pem ne. Sa na me bo miracle bi man. Agine nsem. Asinti enti Opatafour obetimi akasa ama within 3 hours adanse asisa. Ena na o ma mi susa. Prophet, enti tienie nyame ya adom a me say open miracle. We dey nyame no na be me ana me ma obibi no abeka say na we kra we no ka say me nkoye sisi da bi. Ono ampa de nto ono a wo dey wakuma wo dey wakuma na bie manyame bie wakuma manyame na you ready so ni nyame tumi be bompu ni pu from July, August to September. Right now we say for Prophet Opatafour and I'm telling Kano. Danny boy the CEO on the didom nanim and Kofi and so kind Bible the man. So for Kofi isn't it Kofi so tired you might be in a day. Mr. Graham, the senior most. I saw bunk and patamu. I say you know Danny on back press or ha. You don't see how we didn't say Kofi. We having cow be out.